guys, good morning to everyone. Welcome back to our vlog. Sekarang kita boy memasang dungman, memasang dungman. Roding ni sampai Teachers Day. Berai hari ini dulu pelai ni standar dan kamu nak video kau dah lama. Saya welcome kalamgan. Teachers kan. Mana macam mana? Betul seluruh kata dia. Boleh langsung ni. Student pernah sudah orang dengar. Best. Uzi pun macam lu. Ni Sarah. Welcome ke Nasional. Mana macam guys tu. Come on, teachers. Welcome. Guys, stay welcome. Maybe lungi dan susun mahal. Lungi, lungi. Sir, say hi. Hi. बहुत दुख लगा क्यों ना करा मैं ना मुझे तो अच्छा ही लगा and where best man where ओह सर ने मुझे Happy Teachers Day. To all students, guardians, and respected teachers of JD Senior Secondary School. So today is a very happy day for all the students and teachers as well. As we remember, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, he was a great political person of India, a great statesman of India, and as a mark of respect, on 5th of September 1888, he was born at Tirupani. So he was a good and great meritorious student. He studied at Tirupati College, at the Christian College. He got graduated and he became the second President of India, as well as he served as Vice President of India. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ami hokole hunisu dekisu তেওঁ একটা বিখ্যাত এজন পলিটিক্যাল থিংকাৰ আছিলে এটা দেশ প্ৰেমী আছিলে তেওঁ 1888 আজিৰ দিনত 5 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ জন্ম হৈছিলে তিৰুপানীত তেখেতে তেনেকৈ আছিলে ব্যক্তি আছিলে আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টছ সকলে নাজানে বা শুনি পোৱা নাই He was a very great educationist, he was a great writer, political thinker, june left hand side or right hand side. Ei duta hate di hi likhibo para asile. Eke homoya right hand side and left hand side he could write. Ami kunio tenaka ek homoya duta hate di ami likhibo noaru. Kintu Sarvapalli Radhakrishnan tenaka bikhya asile at one time eta homoyote দুটা হাতেৰে লিখিব পৰা তেনেকে এজন মানে ব্যক্তি আছিলে সো আমার ফোন নানিয়া গান এই গিফট হলে মানে টিচার্স punya student punya ini cerita tuh lebih deh ini cerita tuh
प्रिन्सिपाल ओंखाम जाहोबाय ने जाबाय बाबु इदिनो ले मा जादो मा जादो नै ओंखाम जाहोबाय दायो गरम लागानाय तो बायदि संदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं देखायनाय जायासै ओंखाम जाबाय